Manipod, iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ti maudia pasat ti pakasaritaan a napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Impaay ko amin kan ka. Anya pa'y lang ti kurang. Anya pa'y lang ti berukam. Tamasapol akasaritan pa'y lang ida. Sana mabalinaliklikak akasarita ti anak ko. Anya? Wes, naraka lang ti solusyon dayta. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Amanda. Agpili ka. Ti amin ngayon paay kan maipaay ko pa'y kan ka. Wano agsinatan. Kat mabalin mo ton nga awagan ti anak mo, anya man nga oras akayat mo nga awagan. Amanda. Siyak ti makuna pamilyam dito eh. Una ti pamilyam ija Pilipinas. Ha? Sumungpat ka. Siyak kuna ti anak mo, Karting. Amanda. Ala, agsao ka. Sana kapilita na sumumbat. Tamasakitan ka laang, Amanda. Oray masakit anak. Kaya't ko asong batam da kiti sarudsud ko kan ka. Kaya't mamangag anis mo. Ti anak ko ti pilyak. Ti anak ko, Amanda. Ha? Awan makasukat iti anak ko iti biyak ko. Nga orean niya pa'y ti mapaspasamak. Karting. Mapukaw kanyak ti amin. Saan laang ati anak ko, Amanda? Sika talaga, Jeff. Makaparayaw ka. Mami, Ninong Jeff. Oh, nakariing gamat gaya man, Ira, anak. Apag iso, agida sara kon, tagar mo sartayon. Ha? Naimas tilinuto mi ken mami mapagarmosaran tayo, Ira. Sigurado lakit di ang magustuhan. Nasapa ka anak umay dito'y balay, Ninong. Ay na, kaririing ko pa'y laitay kat agtuktuktukan ni ninong mo. Isa aday ta, tinulungan na kon anang isagana iti pagarmusaran tayo. Aniya? Pakaragsaka ka makasango kayo itang agina. Para iti armusar. Pasensya kayon. Sa anak pa'y amabisin. Panawan kayo pa'y. Agsubli akmat lang iti silad ko, Mami. Ninong Jeff. Ira, anak. Jeff. Saan sana saya at tiriing na ti anak ko. Pasensya kan ko, na. Ate na saya at agad sara kon itilinuto ta. Tagar mo sartan. Agar mo sartulatan ni Ira inton mabisin. Pasensya ka anak ko. Pakawanandak ko ma. Itinagkurkurangak kada kayo. Daddy. Pakawanandak iti ado anagkurangak kada kayo kini maming anak. Puno ka di, Daddy. Ti anya anak. Puno ka di ti atap ni Mami. Ngadan pamilyam ti abroad. Ha? Agawit ka, Daddy. Anak ko. Agawit ka, kuman. Wan. Di ka danay. Agawid akon anak. Ha? Agpaiso? Agawit ka dito yung Pilipinas, Daddy? As-asikasukon ti panagawid ko, Ira. Kunak asorpresaan kayo kuma. Ngamjak matan malapdan
Ana ibagakin ka. Daddy! Di mo ibagbagakin ni mami nga agawid ako na. Kaya't ko asorpresaan. O sige anak, kastapay nga rod. Umawag ak tumanan. Tibilin ko kin ka. Di mo ipakpakaamo kin ni mami. Ti umadanin apa nagawid ko. Uwan, Daddy! Agyaman nak. Sige nga rodan, anak ko. Bye. Inayat ka. Impay ko ti amin ken ka. Kastoy ka diti isubad mo, iti panagayat ko ken ka. Sinulisog nak nga oray among adda pamilyak, Amanda. Nagbiddota. Katnaskan nga ilintag ko ti biddot ko. Among kadi ati asawak ti nagsagaba iti panagbiddot ko. Nabaybayak ti asawak gapukin ka, Amanda. Nagpasulisugakin ka. Jak nalapdan ti riknak a nagpasulisugkin ka. Nakaamiris akon. Ket agpakpakaasi akin ka. Putduntan ti relasyon ta. Karding, San ka pabasulan? Basol kumatlaang ta nagpasulisugakin ka. Inayat ka, Amanda. Ngumsaan arumbang nga ayatan ka iti agnanayon. Taaddan asawak. Addan pamilyak. Pakawanan nak kuma. Sorry. Nung nagnamnama ka, iti ayat ko. Girl, I need you. I need your love. Ayayatan ka, Amira. Jeff, Ayayatan ka. Kat, saan arumbang day nga ipagpagam kanyak, Jeff? Ay ayatak ni Karding. Napatag kanyak ti pamilyak. Saan na kumamat asulisugan? Pangaasim. aramidak ti amin parakan ka. No bilang ayatan nag. Ikarik Saan, Jeff? Saan arumbang ti kayat mo ama pasama ka? agragsak ka iti danag. Saan kanto apasakitan akas iti inaramid kan ni Karding? Jeff. Awan parekot no ni Ira ti pampananotam. Di kagdanag. Napatag kanyak ni Ira. Aramidag ti amin. Agragsak tayo akas may sa pamilya. Ikarik dayta, Amira. Amira. Karding. Amira. Karding. Pakawanan na ko ma. Pangasim. Sorry. Sorry. Das kang agsarita tayo tinalapat. Amira. Sumlat ka. Tagsarita tayo tinasayaan, Karding. Sigurado ka nga am mo na, Karding. Amira. Anya ka din dayta asaludsod mo kanya.
Sigurado ka nga amonak ko na. Siyempre, apay kit dinasaan kat asawa ka. Asawa? Ha? Asawa nak ko nam? Ibagam kanyak nga asawa nak. Tanakasublikan dito Pilipinas. Amira. Apay, idadda kay Jabrod. May bagam ka di nga asawa nak. Saan? Kapot ada sa bali ang may bagam nga asawam ichay. Saan ka di? Ha? Sumumbat ka. Pudno ka di tinaibagak nga da sa bali a babae tipyag mo ijabrod. Ha? Karding. Bakawanan na ko ma. Amira. Lukas na. Pudno ti atap ko. Pudno nga da sa bali a babae tipyag mo. Idadda ka ni Jabrod. Saan ka nagbindot iti atap ko? Agpalawagakin ka. Pangasim. Denggan ako mapay nga umuna. Saan na nga arakupan? Agpakpakaasyakin ka. Apay, Karding. Anya ti basol ko kan ka. Apay. Nagkari ka kanya kamapan ka ijabrod para iti pamilyata. Para iti napinta sa masakbayan ti anak ta saan ka di. Nagkari ka kanya. Amira. Saan nakarakupan ko na? Saan nakarakupan? Talinipat na kun anaming pinsan. Gapoy ti bukod mga pagragsakan. Naging bubukod ka. Amira. Anya ti pasal ko kan ka. Tanaaramid mo kanyang ti kastoy, Karding. Apay. Daddy. Pakawanan ta. Yak inggagara apasakitan kayo nga gina. Pagbaw-babawayak ti amin. Tulungan ako ma. Yak kaya't amarakrak ti pamilya tayo, anak ko. Aramidak ti amin. Mapakawandak lang ni mami. Daddy. Kasaritam ni mami para kanyak. Maasyan kayo kumakanyak. Diyak kaya't amapukaw kayo itibiyag ko, anak ko. Diyak ka maalat. Girl, I need you. I need your love. Pakawanan ko man ni Daddy, Mami. Ira, Pakawanan ko para kanyak, Mami. Pagpagpakaasyakan ka. anak, Napatid kayo agpatbada kanyak, Mami. Simagpatid ni Daddy. Tiyak kabalanin amaya dayumanin kanyak ni Daddy. Tiyak kabalan, Mami. anak, Ipatpatagdag ka di, Mami. Ira, No, napatagag ka na kayo. Pakawanin niyo ko man ni Daddy. Ikanyo kumapit may sagundaway para kanyak, Mami. Pangasiyo ko, Ma.
Nagpagpag-aasya ka na kay Mami. Ay, Ipatpatid kayo akin ni Daddy. Kumusta ka, pare Jeff? Pare Karding. Simmangpat kan? Uwan, pare. Mabalin ka dito sumrak. Uwan pare. Uwan. Umay ka. Sumrak ka. Agyaman na. Agtukaw ka. Agyaman akmanan, pare. Kumusta? Kaano ka pa simmangpat pare? Itay bigat laan. Nagganit suwa kay Jibalay. No kasta. Nakapagsarita kayon kan Amira. Uwan, pare. Nakasarita kong dagiti aginak. Oh, kat ape nga ron akasta tilangam. Ape anak kalidliday ka. Nagbasolak ka dagiti aginak, pare. Kang runaan iti amin. Kini Amira. Anya nga min tinapasamak. Basol ko ti amin. Pudnutin ako na ni Amira. Managing bubukudak, pare. Nalupuyak. Katibukod ko lapag ragsakan ti pinanunot ko. Iti iyadayok kadakwada. Agbabawi ak, pare Jeff. Ikarkararag ko laangan. Asapay la kumat ang mapakawanak ni Amira. Aramidak ti amin. Yak lakit di kabalan. Ama pukaw kanyak dagiti agina. Anya ti aramidak, Jeff? Sumurot ka kanyak. Saan ka baybayan, Amira? Agdinata ka sa gasawa na ragsak. Saan kanto apasakitan? Ikarig. Jeff? Ikan nakitigundaway ang mga ipanagnagkan ka. Tipod na apanagayat ko. Pangaasim. Ni Ira. Hello, anak? Sa dinutiayan mo, Mami. Agawid kan, please. Sa dinutiayan mo. Taumayak di tayo tamat laan. Paawid akon, anak. Urayan naklangan di tabalay. Agawid akon. Okay, Mami. Sige nga, Rodan. Bye. Bye. Jeff. Agawid akon. Amira. Panunutom ko maanasaya at tisingasing ko. Awan to palas pagbabawyam na sumurot ka kanyak. Jeff. Ay ayatan ka. Napatag kayo kanyak kini Ira. Urayan na konti, anak ko. O sige. Panawan ka pa. Diyos ko. Iturong na ko maitirong pangaram idag. Di na ko mapaypayaan. Ay ayatak ni Karding. Pinasakitan na kitikas taon ay. Anya tirong pangaram idag. Agpakpakaasi akin ka, Amira. Agsarita ta kuma. Awan ng tirumbang apagsaritaan ta, Karding. Denggam kumati palawag ko kin ka.
Pangasim. Para din niya pailaan. Aklo na nasulisugak kini Amanda. Kabsat ti may sa kadagiti akin ko kwa iti kumpanya pagtrabahwak ni Amanda. Isu tinagbalin abos ko iji abroad. Inaramid na ti amin tapno masulisugak. Nasulisog nak, Amira. Karding, Tawak laang ang masulisog, Amira. Jak inggagara ti amin. Pakawanan nak ko, ma. Mami, Daddy. Ayra, anak. Pakawanan dak ko, ma. Amira. Ikandak ko mapay, iti maikadwa gundaway. Pangasim. Pagkawanam ko man ni Daddy, Mami. Please. Ira, Aklunak ti basol ko. Kat pagbababawiak ti amin. Ikandak kumapay iti maikadwa kong taway. Amang ipanaknak. Iti nalawas a panagayat ko kinka. Amira. Napatag kayo kanyak nga aginak. Siya kundi agpagpakahasikan ka, Mami. Pagkawanam ko man ni Daddy, please. Ipatpatag kayo, Mami. Daddy. Ira, Kasyan na ko, Ma. Ipatpatag kayo. Unay-unay. nagmayat abuy-buyaan dagiti daluyon. Dagiti daluyon asaksi iti ayan-ayat na kinikartin. Manipod-sipod. Nagmayat tirik nakno kasto nga adak dito igit ti baybay. Amang buy-buyak ka dagiti daluyon. Dito ang nagpudno ni Karding iti ayat na kanyak. Dito'y matlaang nga inaklon ko ti ayat na. Dito'y anabukal dagiti amin arapaap mi. Amadaan iti naragsak a pamilya. Dahil tariga kay mi kinikati. Amira! Karding. Agyamanak. Tanagranata matlaang dito'y igit ti baybay. Nagmayat abuy-buyaan dagiti daluyon. Saan ka di? Dagiti daluyon ti makapanaknak iti ayan-ayat ta. Sapay la ko ma. Tamapakawan nakpay. Kat sapay la ko ma. Tadag iti imat lang daluyon. Iti mga saksi iti ayan-ayat ta. Iti maikadwa akong daway. Babaan, iti panang pakawan mo kanyak. Jak to pulos maumang agkid daw iti pamakawan mo. Iti nagbasulakin ka. Ay ayatan ka. Nanang, apay pinanawan na kami matan ka ni tatang. Ipatpatag na kayo. Saan na kayo ito malipatan? Alona, anak.
Tatang. Husto na ita na panagsangsamit mo, anak ko. Dual daw na nakamasayag ni nanang. Dual daw matan nga awan inanam. Saan ka pa amumangan? Saan mo kumaabaybayan ti bagim? Awanan ni nanang, tatang. Pinanawan na tayo. Anak, Kasano tayon tawanan ni nanang. saan kang hagdanag? Saan ka abaybayan, anak ko? Aramidak ti amin, mapagadal ka lain. Uray anya arigat, tinapasarak. Ibturak para kan ka. Ikarik, anak ko. Agadal ka anasaya ti syudad Alona, anak. Wan, tatang. Aramidag ti amin akabaalag, mapagadal ka lain. Laglagi pang kumatay ta. Wan, tatang. Saan ka pa makinobnobyo? Ti panagadal mo lang ti pananotem. Agadal ka para ti masakbaya, manak ko. Wan, tatang. Agadalag. Ipasnag ko ti agadal para kada kayo. Ito na ang araw natin. Hi! Hello? Siak ni Michelle. Syakmat ni Alona. Taga-probinsya ka niya. Wan? Kung nagtupay ka. Amom, panagkitakat na singpat ka, Alona. Ha? Kaya't ka ngagbalinagayam. Mabalin? Michelle? Nagbayag mo ti instructor tayo. Umuna nga daw ti klase tayo ita. So siguro anala daw. Wan nga rod? Ay, mapantantog merienda iti kantin iton madamdama ha, Alona. Ha? Di kagdanag. Ilibre ka. Siyak ti makamukan ka. Adayam amukan ka. Ha? Sino? Secret! Anya? Samuel, iso ni Alona. Gayam ko. Hi, Alona. Hi. Alona, iso ni Samuel. Boyfriend ko. Ha? Mabiit lang ha. Tamapanak mangala iti merienda tayo. Amuyo mo tan. Self-service. Ay, anya gayam ti kaya tiyo merienda. Si kalatan ti makamong agpili para kanyak, Samuel. Si ka, Alona, anyat kahit mo merienda. Makamo kayo latan. Agyaman naklangan. Okay, makamo kalatan, Samuel. Sige. Panawan kayo pa yung rod. Boyfriend mo? Kaayan-ayat mo ni Samuel, Michelle? Juan? First year college na pala ang adan nobyo. Anya ko ma? Amom, 2 taon min nga agayan ayat kini Samuel. Agduma kami ni ti kurso. Iso asaan ta ka, dalan? Ay, amo dagiti dadakkel mo nga adan nobyo? Juan, agagayam dagiti dadakkel mi kini Samuel. Iso maragsakan dagiti tanagginusto kami. Amo da nga adan relasyon mi. Kasta ka di? Siga ngay, adan nobyam? Ay, awan. Nagpintas ka, awan nobyom. Wano, adda. Adda iti probinsyayo, Alona. Awan nobyo kaya probinsya mi. Kastamat din dito syudad. Saan ko pa akayat ti makinobyo, Michelle? Sa bagay. Ni Jan, umawawag. Mabit lang, ha? Hello?
Sa dino? Okay. Sige. Bye. Ha? Sino tayo siya andyan? Boyfriend ko. Ha? Boyfriend mo? Kunak man ni Samuel, the boyfriend mo. Shh! Abaitan ni Samuel. Ang mga lumangag na ka. Ha? Ay, agyaman nak. Adaitan ti merienda. Mabisinak lao na yan. Pasensya kayo, tanay bayagak. Nagbayag ngamin ti ag-serve. Okay laang. Hala, agmerienda tayo nga rodan. Tani, mabisina kon. Girl, I need you. I need your love. Oh my God, sumrag ka, Michelle. Agyaman nak. Agtugaw ka. Agyaman nak manan. Pasensya ka na. Pasensya ka dito yung boarding house ko. Nailit laang. Ada dito yung tilamisana panganan, paglutuan, kan kama, pagturugak. Marigrigat kami laang. Sana kaskan ka. Nagtaod kay tibak ng pamilya. Ada kutsem, kan ada pa'y bukod mga driver ang mangitultulot kan ka, kan mangsukon kan ka, ija pagadalan. Oh, apay nga gisum ka ngay. Nagsingpat ka talaga. Sana ka nagbidot anak igayam kan ka. Sana bale, tamo kon adito ti boarding house mo. Agawid ako na, Lona. Ha? San ka na makigayam iti sa bali iti pagkadalan, ha? Datalatan iti ag best friend. Sige, agawid ako, han? Michelle, ada ko mapay damagak. Anya data? Agpaiso ka di adu ati nobyom? Ha? Apay adu ati nobyom? Ni? Apay nagkatawa ka ngay. Ibagak kan ka ti kinapod no, ha, Alona? Ni Samuel, tipod-pod no anobyok. Anya? Wan. Nobyok man lang ni Jan. Ni Samuel, tipod-pod no anobyok. Diyak maawatan. Duhati nobyom ngam. Ni Samuel tipod-pod no? Kasano da ita? Basta. Alona, saan mo ibagbakin ni Samuel ti maipapankin ni Jan, ha? Michelle. Agkari ka kanya, kadwa talang ti makamo adwa ti nobyok. Saan mo nga ipagpagakin ni Samuel, ang nobyok mat lang ni Jan? Anya? Agmay saak nga anak. Ulila ako ni ti ina. Isoan ni tatang ko lang ang timang papaadal kanyak. Anya trabaho ni tatang mo? Wan nga rod, Alona. Anya trabaho ni tatang mo? Karpintero lang ni tatang ko. Karpintero? Wan. No awan construction na pagsirkan na. Agpasada iti tricycle iti probinsya mi. Ipaspasada na ti tricycle ti karuba mi. Agduduma ti trabaho ni tatang ko. Basta kabaalan na. Iso ti pangalalaan na iti pang papaadal na kanyak. Kasta gayam? Nagagat ka nasingpat gayam ni tatang mo. Wan nasingpat kan nagagat at talaga ni tatang ko. Kat ipatpatag ko launay. Nakaumay ka man dito boarding house ko, Michelle. Happy birthday, Alona. Ha? At regalo kan ka. Uy, anya da ito eh. Lukat naman, tap na mamuam. Ay, sika talaga.
Mm. Uy, cellphone? Wan, cellphone. Dahito ti regalo kan ka. Oh, agyaman na. Ay na, adamot lang ang cellphone ko. Agyaman na ka talaga kan ka, Michelle. Awan anyaman na. Pasensya ka na. Awan may pamerindak kan ka, ita birthday. Okay lang. Tinapatag kanyak, kat maragsakan kay ti regalo kan ka. Agyaman akmanan. Awan kayam, agawid ak inun parpahon na di probinsya mi. Sana bale, sem break time matan. Kasta? Uy, apag-iso ha. At danton pangawagak kan ka, tadan cellphone mo. On nga ron. Agyaman akmanan na. Ni Daniel tumuawag. Hello? Kasta? Juan, anyakan sa... Okay. Sige. Bye. Sino dahi siya, Michelle? Ni Daniel. Daniel? Juan, nobyo. Nobyo manan? Di ba doon ti nobyo? Da Samuel kan dyan? Saan ko na nobyo ni Jan? Nag-break kami. Nilangan Samuel tinobyok ita. Anya? San mo ibagbagakin ni Samuel, ha? Anobyok mo't lang ni Daniel. Anya? Ag first year college tan iti masungad ng enrollment, Michelle. Juan, aguray ka. Apay? Nagdadlaw iti magmanakalintiday ka. Apay, Alona? Kwa, Michelle. Ada ka di parikot mo ni da? Ibagam na niya di parikot mo. Parang matulungan ka. Sayang, Michelle. Diyan niya. Sa anak ka maka-enroll intod sumaruno semestre. Ha? Di, apay? Agkurang pa namin tinarunong ni tata nga pag-enroll ko. Ag first year tan. Iso ang marigatan unayan ni tatang ko. Kurang at talagang ti matgadan na. Agkurangan ti matgadan na maaramat ko nga agadal. Kasta? Masayangan ako unay ngam anya nga rod. Sana bale? Aginrolak tumutlaang apaman na makaornong kami kan tatang. Intun addan umdas nga aramatak. Girl, I need you. I need your love. Dan bisayo kini mamim kat mapan kayon i Jeff Franz iti kabiitan a panawan ko nam Samuel. When, Michelle? Apay nga lang ibagam kanyak. Apay nga lang dan bisayo a maamuak a mapan kayo i Jeff Franz. Lading ita, kunak ngamin No anya, Samuel? Michelle? Di kag sangit. Ituloy ko ti panagadal ko ijay. Ket apaman na makaturpusak. Agsubli ak dito'y Pilipinas. Ket duatan ton agsubli ijay. Agadal ka na imbag. Nga uri agin na dayuta. Takas tamat ti aramida. Saan ko maatubang ti panagin na dayuta iti ayan ayat ta, Michelle? Samuel. Masapul as sumurutak ni Mami ijay Franz. Aday ijay ni Daddy. Ket masakit. Masapul na kami kin ni Mami. Kuston, di ka nagsangit. Agsubli ak, Michelle. Sublian ka. Ikarekken ka dayta.
Sa dino ti ayan ko. Apay nga. O anya. Nakaturog ka matlaka di na saya. Daniel. Nasakit ti ulam. Ore siya. Nagsakit ti ulak. Okay laan. Sana balit. Tinapatag kat agkadwata ita. Dito'y hotel. Nabarbartak tang agpadpada idirabi. Kat nagtulagan ta. Dito'y hotel ti umyanan ta. Huh? I love you, Michelle. I love you so much. Panak nakamat kanyak ita nga ay ayatan nakmat. I love you. Kumusta ka, Alona? Ha? Nabarte ka ka di, Michelle? Saan? Nakainumak lang. Sika. Ala, apay anal ginom kamutan iti arak. Apay! Kaputawan mo't lang, patag ko kada kayo ni Samuel. Ano ya? Ay, sumati, magasan ka ni. Awan, patag ko kada kayo ni Samuel. Uy, di ka man nagsawi ti kasta, ha? Ay, sumata. Saan na po no dayta? Ipatpatag na ka, kan ay-ayatan na ka ni Samuel. Ipatpatag ka mat agayam. Apay nga rin magawin kay Jeff Provincia yung di ka nagsubli. Kulag man na nagsaritaan, tanti may papaniti dayta, kat naawatan nak. Ni Samuel, napaan ni Jeff Franz. Pinanawan na ka. Baga kayo. Panawan da. Michelle. Agsubli kan tumat lang dito syudad, Lola. Please. Anya? Kasabulan ka. Kasabulan tingiyam. Panghasim. Michelle. Ipagpagapamla ko man hindi pa naggayam ta. Agsubli kan tumat lang dito syudad. Kasabulan ka. Agsaksakit niya minitatang ko. Saan ko ang mapanawan ita? Iso maawatan na ko ma. Pagpangasik nga rod kan ka. Nangasim mata. Agpagpakaasikan ka ni Michelle agayam mo, anak. Wen tatang. Kat mapan ka kasapulan na katigayam mo, akas kunanagan ka. Agsaksakit kayo. San kayo ang mabalin apanawan, tatang? Anak? Maawatak ni Michelle. Kat sapay la kumata maawatan nakmat. Saan kayo ang mabalin apanawan iti kasta ka sa saadyo? Alona? Namatid kayo kanyak, tatang. Kastamot ni Michelle agayam ko. Napatid kayo ngagpadpada. Gamnas kan atong palit ti karik iti day dinanang. Asaan kayo abaybayan? Uray anya pa iti mapasamak. Kunam nga adda napatag apagsaritaan ta, ita imawag ka kanyak. Anya tinapatag apagsaritaan ta? Daniel. Ha? Ni, apay ngagsangit ka mat din? Kasano da ito yan? Anya ti aramidan ta. Anya ti kayat masaman? Masiko ka, Daniel. Anya? Daniel. Ne, apay ngagsangit ka mat din, Michelle? Kasano da ito yan? Anya ti aramidan ta. Anya ti kahit masaman? Masiko ka. Anya? Nalawag tinangag mo. Masiko ka. Sana mabalin dahi tang ipagpaga. Adda pamilya ko, Michelle. Adda asawa ka na ako.
Iso asa na mabalin agsiko ka. Anya? Sorry. Ngamday tati kinapot no. Adda pamilya. Tinumpana. Kapot na itirumpangkan ka. Inalilaw nak Daniel. Apayasan mo ngayong pagbagangadan pamilyam. Kasan mo ibagakin ka? Ket saan ka mo ta nagdamag? Nagchat mita. Nagdato na king ka. Ket inaklon nakmat. Adagos. Sa ita ibagam kit din kanyak ti kasta. Daniel. Kan may sa? San lang ang siyak tinubyong? Ang mga nusan mo ta siyak tinakasikogin ka? Daniel. Dua kami kini Samuel anobyom. San ka di? Ti amo mga takat yak amo te maipapan kada kayo kini Samuel. Nagbidot kay ti dayta, Michelle. Di kan makapaglibak kanyak. Sorry. Ngam sana mabalin ngitakder ko dayta ibagbagam asikog mo. Saan, Apolos? Hello? Kumusta ka, Michelle? Nasayat, Matt. Nakaawag ka man? Siyempre mo't mailiwakan ka. Huh? Oh, apay si ka. Saan nakadya ka iliw? Mailiw. Mailiw ko nam. Nakalidliday ka mata kasarsarita. Apay, ada ka di parikot mo? Taapay akasta ka? Huh? Awan. Nabanugak lang at nagapo iti pagkatalan. Kasta? O sige, baliwak tulangan ti umawag. Tapno makainanaka matan. Samuel. Maawatan ka. O sige nga Rodan. Baliwak tumanan ti umawag ken ka. Bye. Bye. Pagkawanan ako, Ma Samuel. Sorry at talaga. Ay-ayatan ka. Kasano tayo yan? Masikugak. Kat mi Daniel ti awana. Diyos ko. Anyo ti aramid. Di kagdanag. Siyak ti makamoy di amin ang magastos iti yu umay mo diti syudad. Umay ka kuma dito'y panghasim. O sige, tagpakadak ni tatang. San abale, tanasayat mo ti kasasaadnan. Agyamanak, urayak ti awag mo into natakan dito syudad ha? Wen. O sige nga Rodan. Bye. Bye. Kasi no di ay kinasarita mo ti cellphone mo, alona anak. Ni Michelle, tatang. Apay ngay mawag. Kasapulan na kano titulong ko. Iso ano mabalin, agpakada kada kayo. Agpasyudada kinton bigat matlaang. Kasta ka de. Uwan kumatatang. Ay ka tisua, mapan ka. Gamnay, agan anad ka ijay. Kinagsubli ka matlang adagos dito'y probinsya, anak ko. Uwan tatang. Agyaman nak, tapalumusan dak. Saan adakas ti tumulong? Nang runak at gayem mo, jag kasapulan ni titulong, anak ko. Girl, I need you. I need your love. Michelle, apay adito'y hotel ti nang
Gaputa na patag-unay ti pagsaritaan ta. Kayat ko nga duwata lang ti makamoy ti daytoy. Ha? Alona? Oo. Abay nga sangit ka matan nga eh. Anya nga mina talaga ti parikot mo ay ha. Masikogak. Ha? Anya? Dayta-tipot no. Isa ako nakatulungan na ko, ma. Kasano na pasamak dayta? Kasano nagsakog ka? Dani Samuel iti France. Sana ni Samuel di nagkasikog kanyag. Aniya? Sino? Ni Daniel. Di may isa boyfriend ko. Ay, di awanan pa ina ni Daniel. Aniya? Si kalangan ti amo ka makatulong kanyag. Tulungan na ko, ma. Siyak? Kasano ko, ma? Si katiagbanin nga ina ti sikog ko. Aniya? Kasano? Diyak maawatan, Michelle. Basta, siyak ti magamo. Di kagdanag. Basta tulungan na ka, Lona. Michelle. Ay, ayatak ni Samuel. Diyak kayo tamapukaw ti panagtalag na kanya ka mamimpinsan. Diyak kayo tamapukaw iti piyag ko ti lalaking ayatak. Isungaramid at ti amin apamuspusan. Para kan ko, anak. Naimaglakit din. Tanay gatangak ni muna ni tatang iti cellphone. Sakbaya pinanawak iti probinsya. Ken naisurok ken kuana no anyat aramiden na no umawagak. Ken no kayat nak nga awagan. Awagak ni tatang. Agdanda naglikit di kanyak tay jayan. Hello. Oh, tatang, kumusta kayo? Ay, nagyamon nakta na nakaawag ka na ko. No siyak, awan rumbang nga pagdanagam, ta nasaya at ikasasaad ko ditoy. O kan si ka, kumusta ditan? Kan kumusta ni Michelle, agayong mo arinandam dita syudad? Kuha, tatang. Abay, anyat parikot na aya. Iba ka to kada kayo ito nakaawi dak. Nakaawa ka klayang kada kayo, ta iba ka adak pa lang dito syudad. Anya? Ada nga min napatag nga sa asikaswan mi iti gayam ko. Kasta ka day? Wan tatang. Kaano nga ro di awit mo? Saan ko pa yung may iba ka ano? Ngam di kagdanag. Agawid ak adagos ita probinsya. Apaman amalpas ti asasikaswan mi aparikot ka ni Michelle. Sikalat na ti makamon ako. Agyaman nak tamawatan dak tatang. O sige nga Rodan, umawag ak tumanan kada kayo. Awagan dak latamat, no da kayat yung ibaga, tatang. Ay, wan anak. Sige. Agan-andad ka dita. Kastamot dan kini Michelle. Bye. Wan tatang, bye. Ay, agyaman nak. Kung naklakit din no ibaga ni tatang, agawid ako. Ay, agyaman nagtasimangpod kan. Basta ganda ko nga pa tatang. Hindi taon nagtipagsaritaan tayo. Sige. Agyaman nagtatang. Ay, nabampanugak. Nagsakit ti bukod ko, nagbiyahe ti manong nga oras. Manipod syudad. Ani ati kahit asawan da ito, Alona. Tatang. Apay nga daw bam amaladaga asimbang pa. Diyupig sante agsarita.
Amangan na makaring ni baby. Sung batam ti saludsud ko. Apay nga din sangpet mo abaladaga. Tatang, Di mo kunaan anagsikog ka. Bayat ti kaddam iti siya mabulan ijay syudad. saan tatang? Saan kunam? Ket akin anak nga rod iti dayta. Tatang, dumnag kayo. Ibagak nga niya ti kayatyo ama-amuhan. Ito na ang araw natin. Lolo. Makapok. Ay na, makakigkigtod ka. Ayan ni Nanang. Tay dasaran nak. Mabisinak. Ay, ada na panal ni nanang mo. Ay siya kung tiyagida sara po. Darasan nyo nga rod Tani, mabisinak. Ay, ngala, hagtugaw kanda kita sara ko na po. Anya kayo matan, Lolo. Agidas-dasar kayo pailaan. Tipan naturog kundi bagbagayo. Dita, nakita sara ko mga kanapok. Anyamot tan. Anyamot da iti sidaan. Karning agpaiso. Apay analaokan pa'y langit tinatang. Ay, naimos da itabok. Mayat tinatang nga sidaan. Tapang papigsa iti bagay. Saan yun ton alalaokan itinatang ti sida tayo akarne inton maminsan, Lolo? Yak kayat tinatang. Ay, makapok. No inggatang yu kumaiti karne ti inggatang yu iti natang nga inlaok yu di ad-ado kumapay ti karne ti sidaan tayaw. Ay, apok na bartag kansan. Nganyamot tan, Lolo. Nagado abulbulong ti laok na dahi ti karne. Makapaawan gana sa mangan. Mabisbisinak pa imot nga rod. Ay, alamangan kakit din na pok. Bayam tayo tun sumarunaw. Ibaga kananang mo abasit lang anatang tilawak na. Apay alaokan na pay lang iti basit anatang. Uray saanan, Lolo. Ay, sige. Iso di baga kaninanang mo. Ngalamangan ka nga rodin na pok. Girl, I need you. I need your love. Manipod si Mampetak ang nagapon nagtrabaho. Nakalidliday ka. Anyat pampanunuta. Wano? Ada parikot. Samuel. Ibagam kanyak. No ada parikot. Tapno mukmat Awan. Kaslada pa kariribukam launay. Samuel. Kasanulaangan no. Noan niya? No talaga asantan ang madaan iti anak. Ha? Kasanulangan. Aday ta ka manen ako nak. Apay aday ta manen ti pampanunutom aya. 18 years na nga gasawa. Saan tamat lama at daanan iti anak? Michelle? Matanda na ka, anak. Apay? Ang mga nudumtang tutigon daway nga isukat nak iti sabali a babae. Gapot awan anak ta. Anya? Di ka agdanag. Saan to ang mapasamak data?
Kas na ko namon. 18 years tan nga gasawa. Ita kadipay nga isukat ka iti sabali a babae. Gaputa awan anak ta. Iti kumapay nga inaramid ko. No kayat ka nga isukat iti sabali. Samuel. Iso adi ka agpampanunot iti kasta. Ta saan to ang mapasamak data? Huston. Di mo ituloy ti kayat mga ibaga. Umay ka man kiti. Nagbanglon ti asawak. Sikaat talaga. I love you. I love you so much. I love you too, Samuel. Ni Mark tatang, simangpot ka din? Ay, wala anak. Naturugan ta na kayo no, midyara kasi mangpot. Manan? Ay, anyan di anak ko. Bakit diya? Nasa na kasi tidado mga agwala wano agpuka-puka wano mabartag. No, nabartag kasi mangpot. Kaya makan madadagos ti sapulin na. Ngam kalpasan na makabangan ka ti durog naan. Sabagay Ngam, kasla kaano lang niya anak ko. Ha? Tatang? Kasla kaano lang nga maladyaga ni Mark. Ngam baro itan. Nagwapo. Ngam sayang, tadi na kaya ti agadal. Kasadot na ti agadal. Wala nga Rod. Ikarigatak kumamat nga isagat ti panagadal na. Nulaki tita kayat na kumati agadal, tatang. Ay, wala. Waray la kaya ko. Matulungan ka kumapay mat katamanggad para ti panagadal na. Sayag ta, sadot mat nga agadal. Aging gat grade 5 lang mat tinagpatinggaan na nagadal. Ay, san man la naggraduar iti elementarya. Takasano, nimbaga na masadot na mapanagadal, masadot latan. Ay. Awan, di makaibaon kan kuha na, ang mapanag-eskwela. Nga uray, asino ba'y? Nabambanok tila nga ma. Kadulakit iti pasyente may tinagmalam. Uwan nga Rod. Kat, kumusta ti negosyanteng asawak? Nasayaat mo at awan parikot. Nasayaat no kasta. O niya, paisagana ko ni ti babaonan ti pangrabyan. Tamangan ta na paman ang makabalas ka. Sige. Okay. Manang ising, agidasar ka ni ti pangrabyan tayo. What, ma'am? Oh, panawan ka pa nga dito'y salas. Tama pa nakagpalas si Jessilita. Okay, urain ka lang nito'y salas. Tamang rabiitan ton, apaman ang makapalas ka. Kastoy kumaakanayon ti sidaan nanang. Karni nga awan laok na anatang. Ay, marka po. Nay masasidaan tinatang. Kang runaan iti amin kat nasustansya. Da kayo lang kininanang. Ti agsida iti natang. No kayat yu, lulo. Ngam siya. Pulos. Diyak kayat nga agsida iti natang. Ay. Anak. Sayang. Ta sa anak-anay-anak nga baknang. Mark. Siyak lang ti anak ti baknang. Baka diyak pulos makakita iti natang. Tapasig akar nila ang ti
Pag isaganak asid si daak. Sayang. Ta sa anak anay anak abak nang. Mark, No siya lang ti anak ti baknang. Diyak kayat ti makakita iti natang. Tapasig akar nila ang ti kayat ko asidaan. anak. No apay ngamin anay anakak amarigrigat. Mangan kakit din, anak ko. Saan ano anyala di tanti ba pampanunot mo nga ibagbaga? Ala, mangan kan. Umadanin ti enrollment. Mapan ka ag-enroll, tagtuloy ka nga agadal, anak. Diyak kayat nanang. Mark. Diyak mayulo ti agadal nga uray anya ti aramidak. Iso adiyo ko man ipilit nanang. Ngam anak ko. Uray anya ti ibagbagayo nanang. Diyak kayatan ti agadal. Ay, itit ko mat amin akayat mo kan kasapulam. Agadal ka kadi. Nagdagulit kayo talaga nanang. Diyak ngarod kayat. Kunak lang arodan. Anak. 50 tayo mangkit di, tada papanak. Papanamanan. Mapanak iti may sakadag iti barkadak. Manan? Ay, 50 matlaang ti daw-dawatak. Alan ananang. Mark. Alakid din nanang. Ito yun ti daw-dawatak, tamapanakon. Sigurado nga urayan akong ti barkadak. Alan nanang. Agyaman na kasi nung batang ti awag ko, Michelle. Apay, ano na? Ni Mark. Talaga ajak mapilit nga agtuloy nga agadal. Anya? Kinasaritak. Ngam talaga asaan nan akayat ti agadal. Iti anya rason. Kuna na, saan na kanon amayolo? Anya? Ngam di kagdanak. Kasaritak tumanan. Sa anak nga agliway amang bagbagakin kwa na. Barang maalukoy kung tumatlaang. Sige, ano na. Makamukan kan kwa na. Agtalagakan ka. Kas panang italag ko kan kakin ni Mark. Michelle? Hada ka di ba ibagam? Awanan. Busy ka di? Pasensya ka na kasi nga ha? Nasong batak ti awag mo. Tanayra na nga daak pala dito'y balay. Aday ti trabaho ni Samuel. Mabalin ka di nga. Nga anya? Nga urayam asyak ti umawag kan ka. Kas itisigot matlaan. Ha? Wan gayam. Agpaituludak iti kwartay tamat langal daw. Uray saanan? Alona, sana mabalin. At dayta ka manan ang kunak. Alangarudan. Agyaman na kiti awak mo. Bye. Bye. Ay, awan ti makunak ni Michelle. It-itid na latta ti pagrebengan na kaspudpud no nga ina ni Mark. Ngam, anya ti rumbang aramidak. Iti kastakot maalokoy ko ni Mark nga agtuloy nga agata. Ay, mabalin ka kadya ka sa Rita, Markabok. Apay, Lolo? Siya kung tagpagpagasiging ka. Agtuloy ka kung mga gadal. Lolo? Ay, ore ka sa nutiginariga, tiba nagbiag tayo. Aramidon mi ti amin kananang mo. Amang padal kang ka. Agbudno ka man karniyak. Apay nga mi na nagsardeng ka nagadalay. Apay akilat-latan ako na nagsardeng kaan. At nagsardeng ka matlatan. Di na kan malukoy. Sa katadakan iti may kapatatukat di high school. Lolo? Apay nga min na po. Da kayo man ti pagsaludsudak, Lolo? Anya dayta? Itala saludsudak kada kayo daytoy. Katsapay lang kuma. Taibagayo kanyak ti kinapudno. Anya ka di dayta?
Umuna agundaway asalod-sudak kada kayo, daytoy lolo. Huwag nga rodan niya nga bunday ta. Sino ti amak? Kansa dino ti ayan na, lolo. Sungbatan nyo kumati sa lodsod ko, lolo. Sino ti amak? Sa dino ti ayan na, kunak, lolo. Mark. Girl, I need you. I need your love. Ay, makasagit na ka mong pampanuno, titi sa lunsod yung anak mo, anak. Apay, tatang. Anyat sinaludsod na kada kayo. No asino ka no di amanak, no sa dino dayan na. Anya? Kasano dahi tananak ka, mangrugin nga sa lunsod di anak mo, may papani ti amana. Tatang. Kasano langan, no. No. Ay, ti, may papampay lang iti amana ti salsalud-sudin na ita. Kat madandanagan na kon. Kasanulangan magdamag may papan iti kinapudno, iti kinatao na. Tatang, saan to nga agdamag may papan iti kinatao na? Mabalin nga agdamag no asino ti amana. Nga magpatinggalangan di ta sa ludsod. Kaputawan sa bali amak kamoy ti amin na kinapudno. May papan iti kinatao na no saan ada tayo lang at alo. Siyak, da kayo kini Michelle. Iso adin tumapasamak day ta apang panunutin nyo, tatang. Mabalin ka tingag sarita ta sakbay maturog ta, Samuel. Maipapanitian niya. Apay. Ada ka di parikot iti negosyo? Awan. Mitlagayam. Anya nga rod ti ko na mapagsaritaan ta. Maipapaniti ka awan anak ta. Apay asan ka madanagan nga awan anak ta? Apay nga min aday tati pampanunutam. Apay ang madandanagan ka, may papan iti dayta. No adda, di addan tulatan. Nagdakkel a pagyamanan ta. No paraburan data ni Apo Diyos iti anak. Ket no saanen, ket anyangay nga rod. Awan maramidan ta. No dayta ti pagayatan ti Apo. Samuel. Tinapatag. Ket agin na yan ayat ta. Anapod no ta iti tunggal maysa. Iti likodan nga ure awan anak ta. Ken amangan no maaddaan tantumot lang iti anak. Ngam saan pa'y nga ita? Amangan no panubok kadata. Tikawan pa'y lang anak ta saan kadi. Saan ta amawanan itinamnama? Ay ayatan ka, Michelle. I love you so much. Girl, I need you. I need your love. Alona? Nasa yata'y mawag ka, Michelle? Apay, ada ka di parikot? Ni Mark. Apay ni Mark? Nagsaludsudan iti umuna agundaway may papankan kwa na. Anya? Nagdamag. No asino ka no ti amana. Kan, no sa dino ti ayan ti amana. Anya? Nagsaludsud ka ni tatang. Naibaga na kanya.
Anyat insungbat ni Tata Emilio kini Mark. Imbaga na kano asyak ti kasarita na, iti maipapan iti amana. Tas siyak kano ti rumba nga pagsaludsudan na. Anya? Nagsarita kayo? Saan pa'y? Ur-urayag a kasarita nak. Ngamjak na uray, aging ga ita. Ita, sikaman ti pagsaludsudak, Michelle. Anya ti rumbang nga isungpat ko. Nung pagsaludsudan nak ni Mark. Ha? Alona, agpakpakaasyak. Saan ko mapay nga ita? Anya ti kahit masawan. Sa anak na nakasagana amang ipudno kini Samuel, maipapan kini Mark. Isong agpakpakasyak kan ka. Makaamukap kumapay laang kini Mark. Michelle. Simbang putan ni Mark. Tikot siya na ti agbusbusina iti gahit. Baliwan tanto manan ti agsarita, ha? Alam. Sige. Okay, bye. Simbang putan ti asawak. Tsaka ipadlaw ang buri-bura nak. Kapukit ni Mark. Saan ang mabalin ang makadlaw ti asawa? Rimor ni Mark, tatang. Mabalin tayo ka dito agsarita? Ay, wala nak. Nagsarita kami kini Michelle, may papan kini Mark. Kat, Saan pa'y kano nakasagana ang mangipudno kini Samuel iti amin? arami din na kumantirumbang, sakbay amala daw ti amin anak ko. Tatang, Dakalan ni Mark at manunatawang tinapalabas. Kat pulos. Adi na nakitkita ti aman. Aging kita, saan pala nakasagana ni Michelle? Sana mabalin ti kasta ko nana. Amok sana dakas ngayon na ni Michelle. Umuna iti amin. Suportado ni Mark iti amin nakasapulan na. Manipod pa iti maladaga nga addan iti sidong ta nga aging gaita. Binulan nga agpatulod ken manipod pa'y para iti anak na. Ngam aging gat kaano akasta. Saan tayo ang mailimod ti kinapudno iti agnanayon? tatang. Ay, laglagi pa maluna anak. Awan palimad. Adin tumot lalumtaw. When maabuan ti kinapudno. Ay, dahil tatitandaan anak ko. Kayon, Alona. Diyak pa'y nakasarita ni Mark, may papaniti na ibagakad ka. Uro-uraya ka iso ti umuna makisarita kanyak, may papaniti da di abanag. Kasta ka di? Nadnadlaw, ti kinaliday mo. Apay anak sinahay ka matan. Madandanagan ka. Alona. Nasingpot ni Mark. Nasumok na lang ti aginom iti arak, idi nagsardeng nga agadal. Tana ibarkada. Agyaman na ka, Alona. Kurang iti balikas a panagyaman ko kan ka. Iti naipaay mo atulong kanyak. Kastamatan kini Tata Emilio. Jak to pulos malipatan ti utang anaimbag anakam ko kada kayo. Awan anyaman na ti amin, Michelle. Gapula atawan ang tinapalabas. Awan tupulos ti pagbabawyan mi kini tatang anagbalin apasat ti pamilyayo. Nanagbalin na kapamilyami ni Mark. Kat may salang ti kidawagan ka ita. Anya day ta? Panawanan tapno ibagam kini Ismael ti may papan kini Mark. Anya? Panawanan tapno ipudnom kini Samuel ti may papan kini Mark. Alona. Kasi tinako na kanyak ni tatang. Awan palima da din tungot lalumtaw. Wan na maamuan ti kinapudno.
Alona. Ay, adulat na nagitagatang dito tersina niya, Alona. Uwan nga rod tatang. Maragsa ka na. Taoresan ka nakapagturpos iti kurso nga rapamaw. Nagbalin ka negosyante. Inikan na kami ni Michelle iti nagpuuna kiti daytoy tatang. Kasukat, tipan na kay babayin mo iti obligasyon mo nga impaay naking ka. Obligasyon ni Michelle ng paali na kanyak tatang. Uwan. Kasta tikat ko asawan. Inikan na kay tidak kalagatad. Apang rugyam. Inawat mo ti obligasyon. Arumbang kumaapara keng kuana. Kasta unay, tinasagrap mo apan na kay babayin iti lugar tayo. Idin sangpet mo amaladagan ni Mark. Lipatan niyo kuman tinapalabas tatang. Ay. Saan abali? Jak to pulos pagbabawyan dahil di a desisyon ko. Tapakaragsak launay adimteng itibiyag ko ni Mark. Sa bagay, yakilibak. Oray siya. Nakaragragsak akadimteng itibiyag ta ni Mark. Ipatpatag ko ni Mark. Di kakaisuna nga po ko. Adda na panan ni Lolo, nanang. Manglukat kayo ka din iti tersina? Wen anak, apay, ada masapol mo? Nanang. Apay. Nabayagan na kaya't kayo kumakasarita. Kanayon kayo abisi. Mabalin kayo kadi akasarita ita. Sakbay amapan kayo aglukat iti tersina. Owen. Apay kidin asaan? Anyat pagsaritaan ta aya. Pasensya kayo no naupay kayo kanyak, nanang. Ha? Amok naupay kayo kini Lolo. Manipon nagsardo nga kanagadal. Mark. Diya ka mo. Talaga adyak maiyulo ti agadal, nanang. Uray kastuyak laeng. Dakkel ti respeto kada kayo kini Lolo, nanang. Agyaman no kasta anak ko. Diyak ni namnama ama igbagam kanyak ti kasta. Nakaragragsakak anak ang kadagita nga imbagam. Ipatpatag kayo kini Lolo, nanang. Adon tinangag ko, manipod adan puot ko maipapan iti kinataok. Yak imbagbaga kada kayo. Kaputadyak kaya't amasakitan kayo kini Lolo. Mark, anak. Apay ngawan amak, nanang. Sa dino tayan na. Anya? Girl, I need you. I need your love.